بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. obbolowwan warra tawfiiq BN hordoftani yookan tawfiiq BN warri jala deemtani bakka jirtan marattuu bakka isin qubattanii taatan marattuu nageenni rabbiiti fi raxmanni rabbiiti barakaan rabbii isin irratti haa taatu. dhihaadha obbolowwan bakka khayrii dhuftanii bakka bal'oo dhuftanii bakka yoo namni isitti maxxanee itti jabaate rabbiin rahmata fin nama maxxanfatu dhuftanii bakka khayrii irraa dhagayaniif irraa baratan dhuftanii rabbiin warra nu maraa irratti dawaamu nu haa taasisu. duuba obbolowwan darsii tana duraa keessatti ni yaadanna nu marruu suuraa qaraanee walii as dura dabarsine san namuu ni yaadanna. akkasuma darsiin ardhaa teennatun suura masanitti aanu suuran itti aantu tun suuratul humaza suuraa jedhamtu ardha darsii isii eegalla waliifi. duuba suuran humaza'aatuni akkuma qur'aanni bu'iinsi isaa gariin zamana nabiyyichi makkaa jiran bu'e gariin ammoo eega nabiyyichi gama madiinatti godaanan bu'e qur'aanni gariin idduu tanatti bu'e. duuba suuran humaza'aatuni suuraa makkaatti buute zamana makkaa nabi muhammad jiran san suuraa buute isiyya. suuran tun yoo buutu eega suuraa tamiitii buute obbolowwan? eega suuratul qiyaaman buuten booda suuraa qiyaamaa zamana gabaabaa keessatti yoo rabbi jedhe qara'uuf taana eega suuratul qiyaaman buuten boodatti suuran san boodan nabiyyicharratti buute suuraa humaza'aa tanaya. duuba suuran teennata humaza'aatuni وهي 9 آيات
آيان إسئيو نمو مصحف الرلالتن آيات سقل إسئية آيات سقلي آيات سقلي تنا كلمان إساء واني كلمان عربني كلمة جئين تكيست جرتو 30 كلمة صدومة كيس جرا جدا أمو 130 حرفا آيات سقلن تنيو حروف تك لكوف حروف آيات تنا سقلن تنا تك يو لكوفني dhibba tokkoo fi 30 jedhan xuruufni isii yookaan qubeen isii waylu yoo jenne amma waaw adda lakkoofne yaa adda lakkoofne laam adda lakkoofne akkasitti yoo lakkaayaa deemne dhibba tokkoo fi hagam jenne dhibba tokkoof 30 qur'aana namni harfii takka qari'e sawaaba 10 argata ألف لام ميم جتشون كن رسول حروف صديه جدينو إبس حديث بريدا كيسات سدينتو ولتي هاجراتو ملي إسين حروف تكا من حروف صديه صواب صدوما اتقابني نمني دوبا dhibba tokkoo fi 30 suuraa tana keessa ayata sagalan kana keessa qubee yookaan xuruufa 130 jira qara'e sawaaba tab'aa rabbiirraan argatu jechuu obbolowan islaama duuba wanni yeroo hedduu gizee awwala suuraa duruusa walii dabarsinu walitti dhaamnu obbolowwani qur'aana rabbal aalamiinatti haa jabaannu xifdan wa tilaawatan wa camalan واسدي قرآن رب العالمين واسده نتهاجبا نؤبلو ونسلاما قبت حفظوا هاتتافي اتقونوا سورة وانددقو سورة وانددقو معنا اسئي برتاج الرتن الرأنسنه قبت قلفتوا ياليها قونوا أبلو ونسلاما بؤا آكر أكيس سجرو هدو جرك شريعان نوهمته وتلاوة يو إن حفظن اللي قرآن آدا قد أنك قرأوا إستها جبانو كان صدفا موكا واجوفا والتك أباتوان قرآنها صوت دلقتها جبانو أبلو ونسلاما يو رقا واسدي تنانو أكنا قرآن الراجباني نقباني guddinni addunyaaf aakiraa keessatti illee nuu dhufa jettee akkanat ifa wal baafte suura lamaani saniif walitti aanfamtee jedhan ulamaa'iin islaama akkasuma suuraa teenna humazaatana duuba cufti aayaata sagalaniitu muhkama jedhan wanni sii keessaa shaaram wanni murtiin isii keessaa fuudhamtee shaaramte injirtu jedhan marri isiitu ayaanni saglanuu muhkami itti dalagamuun labzan wa qiraa'atan wa ma'anan gama marattu itti dalagamuun suuraa godhamuu jedhan ulamaa'in islaama bismillaahi irrahmaani irrahiim ويل لكل همزة لمزة هو سورا وانجبتون أول ما ربيو أنس وانجبتون سورة إيغا لرب العالمين توبا سورة تني سبب إرتي بوتيتو جيرا أن علماء الإسلام يونوف هاسوان sababni nama tokko akhnasi ilma shureyqii ka jedham akhnas ilma shureyqii isa jedhamu tokkotu akka malee banii aadam kana hamata jedhan
nama hamatee foon namaa kana gurra namaa kana naamusa namaa kana fixa jedhan inumaa nama keessattuu nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi akka malee nabiyicha hamata jedhan duuba suuraan tuni nama kanarratti buutee jedhan culamaa'in gariin culamaa'ii akkana jedhan gariin culamaa'ii ammoo waliid ilma mugiira'a waliidii ilma mugiira'a kanatu nabiyyicha akka malee hamata jedhan kaana yaktaabu nabiyya min waraa'ihi nabiyyicha duubatti rasuula kenna isa duubatti naamusa hamaa rasuula irraa haasawa gurra hamaa nabi muhammad irraa haasawa qofaami wayaxcanu fi wajhihi yoo nabiyichaa fi inni walitti dhufani waan duraan isa duubatti nabi muhammad duubatti hamataa ture sani yoo isa bira dhufee nabiyichaa wal arganni arrabsa jedhan fuuluma duratti arrabse arraba nabiyyicha nabi muhammad arrabsa nama kana keessatti buutee jedhan gariin culamaa'i وعلى كل أكا مرتو غاري نموتا كنرت بوت آياني أمون نما بفئساني قبو أسر هنگا قيا قيامت نما بفئساني اللي قبو رت اللي بوتيا دوبا ربي والريوان كنرت بوسي أكجرو ويلون halaakni jabaan tahaadha jedha rabbalaalamiin halaakni jabaan taha aadaa warri lugaa carabaa silaa waan alii hin qabneen in aansan mata duree godhanii waan alii hin qabneen in aansan alweylun jenne weylun waan alii hin qabneen aadaatti in aansanii nakiraa jedhamti in aansan aadaa isaanitti gizee waan tokko jala qabane duuba yoo ma'anaa du'aa'ii kadhaa if keessaa qabaatte ni aanfamti jedhan duuba isii tanatu ma'anaa kadhaa if keessaa qaba saniif nakira'an jala qabamte suurani waylun halaakni jabaan tahaadhaaya yookaan gariin culamaa'a waylun azaabni jabaan tahaadhaaya waylun diqqeenni jabaan tahaadhaaya waylun layni jahannab keessaa tokko ka waylii maqaan isaa jedhamu tahaa jedhan layni jahannab ha maqaan isaa waylii jedhamu tahaa laga akka malee jahannab keessaa jab'aati inni yookaan diqqeenni jab'aan aakiratti taha yookaan azaabni jabaan aakiratti taha eennuuf jarana likulli cufa humazatin isa nama hamatuutiif ka nama duubatti nama hamatuufi halaakni jabaan aakiran nama sanii tahaya yookaan layni jahannam nama sanii tahaadha humaza nama duubatti nama hamatuya nama duubatti nama hamatuufi halaakni jabaan tahaadha lumaza jechuuni nama fuulduratti nama hamatullee halaakni jabaan tahaya sima bira taa'ee kasi hamatu ka waan ati jibbitu siin jedhu hama jechuu wama namni tokko in feene isaan himuudha ka fuuldura kee taa'ee si hamatullee halaakni jabaan tahaadha jedha rabbalaalamiin gariin culamaa'ii akki jedhan dubbiin tun lamaanii isiini aksii walii taati jedhan aksi akkamit taati likulli humaza cufa nama bira taa'ee nama hamatuutiif simaa kana si bira taa'ee nama hamatuutiif halaakni jabaan taha
لمزا جتشون كنما دوبا اللي نما همتو فلاك نجبان تهاجرا نما دوبا اللي نما همت عكسي ولي دبة قرين علماء قرين علماء أما سكجرا لكل همزة mara nama shanyii nasabummaa keessan nama hamatuutiif halaakni jabaan taha bari shanyii warra ibaluu akkasi bari gosti warra ibaluu akkasi bari akkana jedhee nama shanyii keessatti nama hamatuuf halaakni jabaan taha lumaza jechuuni nama ta'anii godhee arrabsuuf kanama arrabsuuf halaakni jabaan tahaa jedhan duuba humazaaf lumazaa kana keessatti culumaani waa hedduu hiikoo isii keessatti haasawanii haguma kana insha allahu yoo rabbiin irraa nu qabsiise waan guddo duuba warra akkasiitiif layni jahannab keeysa isaaniif tahaaya likulli humazatin cufa isa nama hamataa taheetif lumazaa kanama arrabsaa taheetilleef halaakni jabaani diqqeenni jabaan jahannabitti tahaadha jedhe rabbalaalamiin duuba obboloowwan wanni jabduun nu keessattuu ummanni muslimtoota irraa fagaatuu qabnu jabduun tana jabduun arrabni kuni bakka namaan dhayne hin qabu kalimaa wahii arraba kanaan gabrichi ni dubbata jedhan nabi muhammad ka aqlii ifii biraa hin qabne arrabuma taasawa haniyyaan isaa bira hin jirre sila arraba kiyyarraa dhugaan waan hagana gayu dubbatama jedhee ka inni herrega qalbii isarratti hin goone ka ammoo kalimaa diqqoo saniin inni ibidda jahannab keessatti waggaa 70 inni ka irraa fagoo itti keessatti gad darbamu nuun jedhe kalimaa diqqoo duuba jarana walhamatuu walduuba walhamatuu waldurarratti haa obboloowwan irraa hanga dandeennu ifaa qabnu obboloowwan islaamaa hamti isiini namichi ati hamattu kana khayrii tantee guyyaa qiyaamaa sirraa fudhatuuf deema khayrii tanarratti hinaafuu qabna ni soomta yoo soomana kee namni aakira fudhate ni salaatta halkanii guyyaa yoo salaata kee namni fudhate ni sadaqatta akkamitti aartee halkan dhaabbattee guyyaa dhaabbattee caccabxee yoo sawaaba isii namni fudhate yaa obboloowwan kasaaraan kanaa oli hin jirtu duuba haa jabaannuuya wanni fuulan dhugatti fuula kana ka isa qaama keessaa irra kamajaa qabu ka akka fuulaan jiru ka fuulan ibidda jahannab keessan nama gombisu ka akka waan arrabaan haammatanii hin jirtu duuba alladhii jamaca maalan wacaddada duuba alladhii tana keessa akkaataa lama irraaf dubbatan culamaa'in islaamaa akkaataan tokko badalul kulli jedhan badalul kulli jechuuni waylun halaakni jabaan tahaa likullin cufa nama hamatuutiif halaakni jabaan taha waylun lilladhii jamac jechu waylun halaakni jabaan taha alladhii jamaca isa walitti qabeef halaakni jabaan taha diqqeenni jabaan taha isa walitti qabeef maalan ka horoo walitti qabeefiya horoo tana ka walitti qabeefi wacaddadahu ka isa lakkaaye marratan ba'da almarra duuba yeroo tokko eega yeroo tokkootii ka lakkaayeya addunyaa walitti qabee wacaddadahu ka isa lakkaaye saniif lakkaayee
كقبيس لنوائب الدهر قلت نمت افتو ككرفيسيا يو قلت تنان في الرادي بسا قلت افت تنان كنو ان اللين درد آبتا إسا الدنيا ولتك أبي وعدده كإسا أما لكاي قبسي لفكاي سني فلاك نجبان تهايا سنة مچمنا محمد سنتو هقاف دراء آيان الرتبوت سنتو حال لسا أكستو رججو أمو قرين علماء كجران الذين تم محلي نسب اتتاتو فعلي وهي كأسيقة مجرة أكوان ربين أذمني الربسا أكملي الربسي أي بيسا الذي جمع إسا ولتك أبساني مالا إسا هرو ولتك أبي وعدده كإسا لكاي أما حق ربي أسو كيسا إمبافني لكاي في الرأيت غورساني كحق ربي كيسا جران جنساني كوان حق ربي واتكالي يادن ساني لكوسما إسين دبل من سيسي لكاو ملي إسا سان أكملي أي بسي الربسة جد رب العالمين جدان تناتو إر بريدو جدان قرين علماء أذمني الربسة الذي جمع إسا ولتك أبي ساني مالا كهرو ولتك أبي هرو بكتكت ولتك أبي يا النساء وعددا كلكا إيغا مرة تكاتي مرة تكايا لكايا كربي كيسان باسو كرفيستما إني قبينك أبجئ إتمان دادتما ملئ نمسني فلاك نجباني تهادا أجد رب العالمين يحسب أن ما له أخلده جلماني يحسبوتون أكسم علمائني أكاتا لمتو إسي كيس جرجتني دبتني أكاتا لمتو إسي كيس جرجتني دبتن أكاتا توكو أسما جلمان تلفا إيغلم تجدن جلمان تلفا إيغلم تي أكواني gaafii wahii bakka tanatti dhuftee jedhan gaafii wahii maal lamichi addunyaa walitti qabee lakkaawu kun haalli isaa maaluma herrega inni namichi addunyaa walitti qabu ka ammoo amma lakkaayee lakkoofsi addunyaa tiyyaa hagana jedhu kun maaluma haalli isaa maal haalli isaa jedhan maal wanni akkana dalaguuf maal kuno julmaan tuni waan silaa akka gaafit asit argame jedhanii culamaa'in malchiisan saniif asii lafaa kaati yaxsabu inni namni sunni herregaya wanni inni addunyaa walitti qabuuf wanni inni amma lakkaa'ee lakkoofsasii haganaa beekuuf yaxsabu ni herrega anna maalahu qabeenna isaa kanatuya qabeenni addunyaa lakkoofsi qabeenya lambara addunyaa ka isaa ol deemu kuni miliyoona tokkorraa lamatti sadihirraa afuritti ka isaa ol deemu kuni akhlada abad isa taasisa addunyaa keessatti jechuu herregaya namni qabeenya hedduu qabu kuni addunyaa keessatti abattahaa qabeenni kiyya kun umrii kiyya keessatti naa dabalaa annama qabeenya akkanaa qabu duuti nattin dhuftu mukhalladan laa yamuutu abattaa hin du'u jechuu herregaya saniif addunyaa tana walitti qabee gamaa gamana halkanii guyyaa keessatti lakkaawa jedhan maaliif akkana godha jennaani yaxsabu anna maalahu akhladaa jedhan ammoo gariin culamaa yakki jedhan julmaa yaxsabuutun isiini
دوبا جمع فاعل أتش كيس جرسان الرحال جدًا جمع فاعل أتش كيس جرسان الرحال يحسب الذي جمع إسا ولتك أبي فلاك نجبانتها مالا هرو كولتك أبي وعددا ما أملكاي سني فلاك نجبانتها يحسب حال هرقون كولتك أبويا حال هرقون الدنيا تنا ولتك أبا أنما له أبين إساكن أخلد أبد إسا تاسس جتشو حال هرقون الدنيا تنا ولتك أبايا herreeni lubbuu isaa keessa jiru wanni inni halkanii guyyaa keessatti herregu addunyaa tanat abad isa taasisa jechuu haala herreguun walitti qabaya tuuba obboloowwan suuraa tanarraa ayata 3 kana qaraane darsi itti aantu keessatti ayatowwan nurraa hafte'een walitti dhufna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكن جبر من الله ملين جرو خوان أمهن دافر ساني هرو وجنتي يا مو المنا ما هندا جبرتي برر فر ربي قدا جرون الدنيا تنبرت صباتي تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بأن هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا